Imena official ku makuru agezweho kano kanya. Itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri. Ku wa gatandatu tariki ya 9 Ugushyingo 2024, inama y'abaminisitiri yateranye muri village Urugwiro iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ingingo ya mbere, inama y'abaminisitiri yagejejweho aho gahunda yo gukumira ikwirakwira rya virusi ya Marburg igeze. Kugeza ubu abarwayi bose ba Marburg bamaze gukira, kandi ingamba zo guhashya ikwirakwira ryayo zirimo gutanga umusaruro. Minisiteri y'Ubuzima ikomeje gukora igenzura risanzwe kandi ibikorwa bisanzwe birimo ingendo ku baza mu Rwanda n'ingendo zikorerwa imbere mu gihugu birakomeje nta nkomyi. Ingingo ya kabiri, inama y'abaminisitiri yemeje imishinga y'amategeko akurikira. Umushinga w'itegeko rihindura itegeko rigenga urwego rushinzwe ubutasi ku mari. Umushinga w'itegeko ryerekeye gukumira no guhana iyezandonke, gutera inkunga iterabwoba no gutera inkunga ikwirakwira ry'intwaro za kirimbuzi. Inama y'abaminisitiri yemeje amateka akurikira. Iteka rya Perezida rigena ingano y'umusanzu itangwa mu bwiteganyirize bwa pansiyo butegetswe. Iteka rya Minisitiri rigena amafaranga asubizwa umukozi n'agaciro k'ibyo umukozi agenerwa bitari amafaranga mu bwiteganyirize bwa pansiyo butegetswe. Iteka rya Perezida rishyiraho abagize inama nkuru y'urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora. Iteka rya Minisitiri w'Intebe rigenga Komite y'Igihugu y'Ubusugire bw'urusobe rw'ibinyabuzima. Iteka rya Minisitiri w'Intebe rigenga Komite y'Igihugu ishinzwe kurwanya iterabwoba. Iteka rya Minisitiri rigenewe gusaba uruhushya rw'ibikorwa byerekeye ikinyabuzima cyahinduwe. Iteka rya Minisitiri rigena uburyo bw'imitangire y'amasoko ya Leta ajyanye no guhanga ibishya. Inama y'abaminisitiri yemeje ko u Rwanda rugiye kwitabira isuzuma mpuzamahanga ku bumenyi n'ubushobozi bw'abakuze. Inama y'abaminisitiri yashyize mu myanya abayobozi bakurikira: Dr Claudine Uwera, Senior Strategic Advisor mu biro bya Minisitiri w'Intebe; Madamu Muweva Seka Haguma, Deputy Principal Private Secretary mu biro bya Perezida wa Repubulika; Madamu Michelle Umurungi, Chief Investment Officer, urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda; Dr Pierre Damien Habumuremyi, ugize inama y'inararibonye, urubuga ngishwanama rw'inararibonye z'u Rwanda; Ambasaderi Zaina Nyiramatama, ugizwe inama y'inararibonye, urubuga ngishwanama rw'inararibonye z'u Rwanda; Ambasaderi Dieudonné Sebashongore, ugize inama y'inararibonye, urubuga ngishwanama rw'inararibonye z'u Rwanda; urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru, abagize inama y'ubuyobozi: Bwana Israel Bimpe ni Perezida; Madamu Viviane Mukakazima, Visi Perezida; Madamu Solange Ayanone, agize inama y'ubuyobozi; Bwana Michel Butera Ngasa, ugize inama y'ubuyobozi; Bwana Kivu Ruhorahoza, ugize inama y'ubuyobozi; Bwana David Tuze, ugize inama y'ubuyobozi; Madamu Anita Umuhire, ugize inama y'ubuyobozi. Mu bindi, Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko kuva ku itariki ya 12 kugeza ku ya 14 Ugushyingo 2024, u Rwanda ruzakira inteko rusange y'ihuriro ry'ibigo bishinzwe gutunganya amasoko ya Leta ku mugabane wa Afurika. Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko ku itariki ya 22 Ugushyingo 2024 i Kigali hazizihizwa umunsi nyafurika w'inganda. Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango yamenyesheje inama y'abaminisitiri ubukangurambaga bw'iminsi 16 bwo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Biteganyijwe kuva ku itariki ya 25 Ugushyingo kugeza ku itariki ya 10 Ukuboza 2024. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko ku itariki ya 5 Ukuboza 2024 i Kigali hazabera ibirori byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga
w'ubukorerabushake uzahurirana n'isabukuru y'imyaka 30 ubukorerabushake butangiye mu Rwanda. Minisitiri muri Perezidansi ya Repubulika yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko ku itariki ya 9 Ukuboza 2024 u Rwanda ruzizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya ruswa. Ibirori bizabera mu karere ka Muhanga. Minisitiri wa Siporo yamenyesheje inama y'abaminisitiri ibikorwa bya siporo biteganyijwe kubera mu Rwanda n'ibizabera mu mahanga. Ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru mu bagabo izakina imikino y'amajonjora mu gushaka itike y'igikombe cya Afurika cya 2025 AFCON 2025, aho u Rwanda ruzakira Libya ku itariki ya 14 Ugushyingo 2024, hanyuma rugasura Nigeria ku itariki ya 18 Ugushyingo 2024. Ikipe y'igihugu y'abagabo mu mikino wa basketball izitabira imikino y'amajonjora y'ibanze yo gushaka itike y'igikombe cya Afurika izabera i Dakar muri Senegal kuva ku itariki ya 22 kugeza ku itariki ya 24 Ugushyingo 2024. Ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru izahura n'iya Sudani y'Epfo mu ijonjora rya nyuma ryo gushaka itike ya CHAN 2025. Umukino ubanza uzabera muri Sudani y'Epfo ku itariki ya 22 Ukuboza 2024, wo kwishyura ubera i Kigali ku itariki ya 27 Ukuboza 2024. Ikipe y'igihugu ya handball y'abaterengeje imyaka 20 yabonye itike yo kuzahagararira umugabane wa Afurika mu mikino mpuzamahanga iteganyijwe mu Ukuboza 2024. Bikorewe i Kigali ku itariki ya 9 Ugushyingo 2024. Itangazo rikaba ryashyizweho umukono na Dr. Edouard Ngirente, Minisitiri w'Intebe. Ni Imena Official, mukomeze kunogerwa n'ibiganiro turi kugenda tubagezaho. Bye bye. Nizera ko mwakanze subscribe, utarakanda subscribe namwe nisujya kugera mukande subscribe. Bye.